Jisu Kristo ka amyang pa arwaya kapia japa sero pini mehempe kai pa sansa nem palu komo ngunu menjala selo aloni timi bidu selo ngunu 2 Kings chapter 4 verse esim kakasa soludo one day Elisa went to Sunan and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by he stopped there to eat. Aloloe prophet Elijah mo Sunan lembao chatu ho chala dolio hempe mingo nyimu kone limula momi ngeko de so dego tango de totel gyotu ho prophet Elijah neda ho impo buci mo ho dego tango kra heko de dicabutu ho aloloe heka nyimu lula mo kamilomi sekamiu si pinimi ka henje de peno ke hempe daru miu peno ke mo ka duko pa rum kone nyimu limbisa aluk le milo ke lula mulimbitu Oneda prophet Elijah chachi ho mo karumo dumo chabla intu ho aloloe he kanyimu mitau tu prophet Elijah ngunu minom kan kalyang kada do no nepe lagi do ne halalu kele kanyimu lutu ngekonu lagi do puraja do ho jalopa nganyima ho pa nga lagi do lutu ho prophet Elijah lutu momi derada ka anyan sitanja so no neka ala ngamil bokone goptol dakinoke halukle mo ngalalalala ngekamilo tara akhado kunu tampa halawai dema halutu ho jalo papine mo mi arwaya dotu arwaya dolala prophet Elijah ka prayer mo biko jao heka anyao mo ngamil bo atukon kapatu hoka ngamil bo empa apa sancatu so kala ngunu pine helalu ko pamudo ngunu pine ka lidio dala netampana seka nyimu si datu netampa dala ngunu pine ka ingo mo gomempa ai imi mu bido koda ho pine ka ingo mugo ini munu atami ngunu kalyang kada do koda pine te yang kumi do duke la so kapado ngunu miso hela pine luko pamudo hukena himeo kapamane pine bilake no ke la seka bar sok la kapado humina bilake no ne luko da huna pine mi henje dune huna pine pa ai ami hilimbela ingo mugo imidune huna pine ka miu atami pine ka ingo ine mugo mun atami ayapa aheru la kalyang kada dune heka miu atami pine yali keno kela kapado hopa mulanja simi tagesa ngunu selohimeo kapama paga dune te pine pa ingo imbi mugo mubi budola pine pa ayami hilimbi budola pine ka ine mune miwata ine mune atamite mpe aya heru muru budola prepat na muko dokoda prophet Elijah ka prayer mubi ko pa netampa na seka anasi nga kapatene hetampa kapake noke hopa si pine ka hemeneke mulanja simi tagsa tagla pine ka lidio dasa pine lo yang ko dupa pine ka arway do ko dupa mulanja mi pine yang kincho pine ka arway do kincho amen